laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. ها joni ko mbaadi julde nden wonɗen e janngude fi muɗum e darsu meɗen feƴƴuɗo en janngi fi mbaadi ruku o. si tawi neɗɗo no juulude o ari waɗugo ruku ko honno waɗita ruku, honno yarata ka ruku habbiraango ngon e ruku e turagol ngol ko honɗuge mum attoto ka yaaday. so turike ko haawa honto o turoto embere ko turoto ko yo ugginoyo haa ka ko yo fokkir turagol tun o hatta wan ɗon jangi wonde turagol ngol ko yon tigi feppin hoore nden e ɓaawa ngol. wona yo fokkir tun o darowa ɗon har hoore nden no ɓanti, wona yo ugginoyo kadi haa hoore nden yahoya fayda mema koppi ɗin. ko tawata juuɗe makko ɗen nannga e koppi ɗin tawa ɓaawa ngon e hoore nden hara no feppi fof no nanodiri. en jangi ko hon ɗum o haani du'aade ɗon, ko honno o haani janngugol ɗon fewndu ka o turii ɗon e ɓantagongo kadi ko honno o ɓantorta, ko honno ngo janngata simo ɓantaade. so o ɓantike o darike ɗon kadi ɗon o fokkutugol sujjoygol ko honno o haani janngugol ɗon. jooni noon o ɓantike o gaynii janngol ko janngetee o fokkitii noon sujjoygol ko honno o yaarta sujjugol. hannde darsu men ko ɗon fuɗɗotoo kayfiyatul huwiyyi aw hawiyyi ila sujudi warraf'i minhu. mbaadi yanangol sujjugol ngol hawa yahwi oɗo ko suuyugol yana, mana alhubut cippagol ko honno neɗɗo cipporanta sujjugol ngol. o yiwa ka o darii ɗon o cippano sujuudo on, ko honno o ɓantorta kadi sujuudo on. ɗo darton ko ɗum fuɗɗani en. dahaba aljumhuru ɓurɓe ɗurde ɓen e karama ko ɓe yaari ila istihbabi wadi rukbatayni qabla alyadayn. ɓe yaari faade e yiɗegol wallingol koppiɗinta o cippingol koppiɗin ɗi mema leydi ndin qabla alyadayni ko adi juɗɗen ɗiɗi memagol leydi ndin. lewtino cippo yo waɗu ni ɓeer ko tadarruj ko ɓuri ɓattade kon taw mema leydi ndin on tomati ko ɓuri towde kon noon si memoya koppi ɗin ɓuri ɓattade leydi ndin edi newe juuɗe ɗen. yo attor ko ɓuri ɓattade kon on tomati noon o sakkitinna juuɗe ɗen. wo ɓurɓe ɗuɗe ɓen kala ko ɓe yaari wonde ko ɗum noon ɓura yiɗede. hakahu ibnul mundir, ibnu mundir fillitike ɗum ɗo ani nakhayi o itti ɗum ibrahima nakhayi wonde ko noon on ɗon yiiri kañum. wa muslim ibne yasari e oɗo taabi'ijo go kadi, wa sufyan athawri e oɗo taabi'ijo go, wa ahmad e imam ahmad, wa ishaqa ibnu rahuya e oɗo kadi ishaqa ibnu rahuya imam ahmadu ɓeɗo ko fewroɓe nanodirɓe kadi e yewtereji ko heewi ko ɓe yaaday. ɓe fof ko ɓe fukaha ko ɓe ahlul hadith wa ashabi ra'yi e joomiraaɓe pehe. si fiyama ɗo joomiraaɓe pehe ko faanda ko abu hanifa e yimɓe kuufa ɓe ngam wajhul umum ɓe hiɓe jammira ashabu ra'yi sabu honɗum hiɓe heewi goltigol haqqille, ɓe heewi goltigol qiyas haa feƴƴi, hiɓe luggi e qiyas ko dalilji haqqilleyankooji ko calcule inna ɗum ɗo e ɗum ɗa no nanndi ɗaɓɓita ellaaji ɗin ka ñaawooje. ɗum ɗo harminaama ko fii wonno ɗum harminanaa no gasa ko fii ɗum ɗo. ndaara noon goɗɗum goo ko yeyani ko tawata ñaawoore muɗum yiitaaka taw
ɗaɓɓita ko honɗum e ɗum ɗon ɓuri nandude e ñaawooje ɗe tawata nafsu no ari e muɗum eɓɓindira ɗon si tawii sabu o nanndi ñaawore nden kadi jonne e ñaawore wootere himɓe tawan so wonaa zahiriyankoɓe ɓen ko ɓen no tun woni jaɓaali ko wiyete qiyas ko qiyas ko dalil ɓurɗo ɗuuɗude ɓurɗo yaajude e dalilji sharia l'islamu ɗi zahiriyankoɓe ɓe wi kamɓe ɗum no gollitirtaake few qiyas ala ɓeeɗo ashabu ra'ayi abou hanifa en ɓe ƴetti ɗum kadi ɓe yanñi haa feƴƴiti haa ɓe innira moodi kamɓe ko yimɓe jokkuɓe pehe tum fayde luttuɓe wona imam malik en imam shafi en imam ahmad en ɓe gollitin ɗum fewndo ka tawata feere ala si ƴiyal ala ko ɓuri ngin gollitirte kono si ƴiyal no woodi kamɓe ƴiyal ngal hay ko ngal loyi wo fayda ƴiyal ngal tun no ɓurani ɓe tewo fay tewo woni qiyas si nasu ari fayda nasu lo'uɗo ma hay si tawi o lo'a fewu e kono jogaaki doole ha no ɓurani ɓe goltirgol qiyas ɓeeɗa noon ɓay ɓe yanñi e ɗum ɓe ɗuɗɗini ɗum fayda hay ɓe lundike nassuuji go'o sabu on qiyas ɓe inniranin ko yimɓe haqqille ashabu ra'yi ɓeeɗo kadi ibnul mundir wi ɓeeɗo fof ko ni ɓe yaari kamɓe hiɓe yiɗi wonɗo julde o simo cippanade sujuude on yo koppi makko ɗin taw attu memude leydi si juuɗe makko ɗen mema leydi qala ibnul mundir o wi'i wa bihi aqulu ko ɗum min kadi mi inni ko ɗum woni wiide yani ko ɗum woni feerande min kadi yani kanko mo tawte ɓeeɗo wonde aray cippantoɗo sujuudu on koyo koppi makko ɗin atto memude leydi si juuɗe makko ɗen heeda ɗum intaha oɗo haala makko kan hatti kanko ibnul mundir wa hakahu abou tayyib oɗo karamakojo kummano joytuɗo abou tayyib oɗo fillike ɗum ɗo an ammati l fugahai gaayi dendanangal faamɓe ɓen fugaha en kanko inni fugaha en fof ko ɗum ƴetti kono wona fugaha en fof imam malik tawtanɗo imam malik kanko ko ɓuri lollude kon e riwaya makko on wonde ko ɓura yiɗede kon koye juuɗɗen taw atto memude leydi si koppiɗi mema leydi wa qala ibnu qayyim o maaki wa kana sallllahu alayhi wa alihi wa sallama nelaɗo allah on wonino yada'u himo wallina taw rukbatayhi koppi makko ɗin ɗiɗi qabla yadayhi ko adi juuɗe makko ɗin ɗiɗi thumma yadayhi ba'dahuma refti juuɗe makko ɗen ɗiɗi o wallide ka leydi kono ko ɓaawa koppi ɗin ɗiɗi memi leydi ndin thumma jabhatahu refti noon o memina tiinde makko nden o anfahu e kinal makko ngal ka leydi o wi ko nin laaɗo yarani o sujjugol koppi ɗin atto memude leydi on tumade juuɗe newe juuɗe heeɗa ɗum noon si tiina nden e kinal ngal mema leydi o wi hada huwa sahih wo ko ɗum ɗo woni ko selli kon alladi ɗum rawahu no filli ɗum ɗon shurayk oɗo wiyete shurayk an asim ibne kulaybi o yitti e asim ibne kulayb an abihi on itti e ɓe murnu ko kulaybe hoore mum shurayk itti e asim itti e kulayb an wa'il ibnu hijrin on ɗon itti e wa'il ibnu hijr qala kanko wa'il o wi'i huwa min aqyali lyaman kanko oɗo wa'il ibnu hijr nde nganndi o no jaa e filliiɓe hadisaji tammugol juuɗe ɗen ka julde o ko koohoojo lamɓe yaman ɓen o jeyano e muɗum ɓay o fokkiti yugo yaman ara madina yiide e nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jibril arno yeeti nelaaɗo ha neɗɗo tedduɗo no arde kama ɗo ko yaa e jaɓɓo mo ɓay o ari nelaaɗo ko waanaare makko nden itti weƴƴiti kamɓe ɗo ɓe tooli ɗum o ar laawi ɗiɗi jooni noon yoga e malikiyankooɓe
saliiɓe tamugol juuɗe ɓen oɗo hadis no ka sahi muslim hadis waayil on fii tamugol juuɗe ɗen ko wi mi yi'i nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no juula himo ƴetti junngo makko ñaamo aggi ka junngo makko nano woɓɓe mutaalimuna min almalikiya malikiyankoɓe faaminkinniɓe no janngi wonandema ko malikiyankoɓe dowɓe ɓen ko wuurɓe fewndo on ɓe ñaamude futti fewndo ɗo ɓe yiwi yo hadis on wo ko goɗɗo mi nani no ƴewta ɗum e caset miɗo anndi mo noon kadi wo oɗo hadis yona ko ƴette ko waɗi wo wa'il oɗo ko arɗo koɗo ko nde wotere o ari o yi'i nelaaɗo sallah sallam no juula jooni ɓe nelaaɗo wonduno wono abdoullah ibnu umar en abdoullah ibnu masud en abdoullah ibnu abbas en jabir ibnu abdoullahi aicha en ɓen ɗuɗɗi anas en ɓen ɗuɗɗimɓe fillagol e façon julde nelaaɗo nde sallllahu alayhi wa sallam ɓeeɗo ɓe fof ɓe wowlaali fii nelaaɗo tam no juuɗe ɓe wii wo kamɓe a ɗum ɗa on ɗo no gasa o faamano ɗum a naaki ɓe yuwi kanko tigi adala makko on fii yo ɓe bonnu hadis on fii yo hawrondir e ko ɓe faala kon wonde ko neɗɗo juulo on ko yakkiti juuɗe oɗo sahabajo wawi bon hojr taban fii sahabajo haysi ko de wootere o yiide ene laaɓe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o filli golle dewe ko o yii nelaaɗo no waɗa enen yimɓe sunna ɓen ahlu sunna wal jamaa hara en jaɓi e kadi ɓeeɗo ɓe ronko anndude wonde hadisaji fii julde nelaaɗo nden neɗɗo gooto tum fillaaki fof noon nelaaɗo sallah sallam juulirno no ɓodde ka fuɗɗi haa ka hadi ko on tigi filloto ɗum ɗo kanko on ɓeru ko o yii kon ɓa ko annditi fewno ɗon ma ko hato jine fillagol fewno ɗon kon goɗɗo kadi filloyo goɗɗum ngoo ka ɓe ko koye punto wona e tokkidireede haa ɗum ɗon fof siɗi fof ko filla e fii nelaaɗo kon fii juulde nden kon fof si moɓidiraama hara e ɗum no woni manzuma fi sifati salatihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam oɗo kanko wa'il o wii ra'aytu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallama ida sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi o wii mi yi'i nelaaɗo sihimo sujjude o lelnay taho koppi makko ɗin ko adi juuɗe makko ɗen anati mo cippanade sujuuɗo on ko koppi makko ɗin atto memude leydi si newe juuɗe makko ɗen noon mema leydi ndi wa ida nahada sihimo immade rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi o imminay juuɗe makko ɗiɗi o ittade ka leydi taw noon si koppi ɗin immoyo wa lam yurwa fillaaka fi fi'lihi e golle makko ɗen kanko nelaaɗo ma yukhalifu dalika ko lundi ɗum ɗo intaha haala ibnu qayyim kanko ɗo hatti taban hadis on ko hatti ko rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi ko ɗon hadis on hatti kono muallif on tokkodir tun oɗo walam yurwa fi fi'lihi ma yukhalifu dalika ɗum ɗo koye konngol ibnu qayyim jeeya wona e hadis on jeeya ɓeeɗo ko ni ɓe yaari ko ɗum ɗo dalli maɓɓe on wa dahaba malikum wal awza'i wa ibnu hazmi ila istihbabi wadi lyadayni qabla rukbatayn ɓeeɗo kalama ko ɓe lintaɓe ɗo ɓeeɗo yaari yiɗegol wallingol juuɗe ɗen ɗiɗi ko adi koppi ɗin ɗiɗi taw so on tino yahude ka leydi yo lappu juuɗe makko ɗen noon tumati so tugga koppi makko ɗin wa huwa riwayatun an ahmada ɗum ɗo ko fillaye fillade imam ahmad kankani mo yaari ɗon e laawol ɗon qala al awza'iyu imamu l awza'i o maaki adraktu nnasa mi tawi yimɓe ɓen mi hewtike yimɓe ɓen yada'una hiɓe wallina aydiyahum juuɗe maɓɓe ɗen qabla rukabihim ko adi koppi maɓɓe ɗi memugol leydi ɓe juulude wa qala ibnu abi dawuda oɗo o wii ibnu abi daoud wa huwa qawlu ashabi lhadithi ko ɗum ɗo woni konngol yimɓe hadith ɓen sinam ashabu lhadith
ko yimɓe ɓe tawata hiɓe foori hiɓe anndi no haditaji ɗin ko honɗi selli ko honɗi woni sella wano imam ahmad en wano ishaqa bnu rahuya en wano soufiane ibnu oyayna en soufiane thawri en ali ibnu madini en waɓe no ɓen wayi ha abdoullah ibnu mubarak en ko ɓen wiyete ahadul hadith woko ɗum woni konngol ɓeeɗo cheikh l albani no addi hadith goɗɗo goo o wii imamul hakim naysaburi no filli hadith wonde abdoullah ibnu umar kana yadau yadayhi qabla rukbatayhi wa qala hakada ra'aytu rasul allahi sall allahu alayhi wa sallam yafal abdoullah ibnu umar o wallinano juuɗe makko ɗen taho noon si o tugga koppi makko ɗin o wi ko ni mi yiiringilaaɗo sallllahu alih wa sallam no gerda imamul hakim naysaburi o inni oɗo hadith no selli hawara charte imam muslim imamu zahabi tawtimo e ɗum cheikh albani inni hi kono ɓe wiiri noon ko noon tigi mo selli laawol kisal ko laawol peewal e ɓangal idan en yiiɗo oɗo hadith hayno selli oɗo hadith mo wa'il ibnu hujri filli oɗo hino selli wonde nelaaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam simo sujjude o tuggayno koppi makko ɗin ko adi o lappude juuɗe makko ɗen ino selli hadith abdoullah ibnu umar wonde nelaaɗo ɓay o wi o yi nelaaɗo wonde nelaaɗo wallineno juuɗe makko ɗen ka leydi taw si o tugga koppi makko ɗin on kadi no selli manahu idan أن المصلي بالخيار والأمر فيه سعة بين أن يضع ركبتيه قبل يديه وبين أن يضع يديه قبل ركبتيه إذن ما دام كوني وي أري كتابي حديث هذه فو سلي إن على يتغل قطع بوغو ويا ستاوي مو بذلك الحديث هذه gollira ɗi fof majji no newi haray bugagol goɗɗo ƴetta goɗɗo haray ɗum ɗon na ko haani jooni noon no waata golli kanji ɗi noon ko wiigo jooni neɗɗo no suɓa wonde jakka nelaaɗo waɗan ɗum ɗa wonde waɗa ɗum ɗa alhaali on wona ndema no satti no newi o wi wa amma kayfiyatu raf'i ɗum ɗo ko yahugol ka sujuudu ni wa amma kayfiyatu raf'i min as-sujud amma noon immagol noon ka sujuudu hina alqiyami ila raka'ati athaniya saanga immanagol darno darnde ɗimmere nden on tigi no sujji sujuudu ɗimmo o joni mo immade noon fi yahangol fuɗɗagol darnde heedde ɗon nde darnde ɗimmere nden on noon tigi immortan fa huwa ala alkhilafi aydan ɗon kadi no yeddodira fayin honɗume mum attoto akkitugol leydi ndi falmustahabu inda aljumhuri an yarfa'a yadayhi thumma rukbatayhi woni ko yiɗa kon ka jumhur en ko yiɗa kon ka jumhur en ko yon tigi ko yo ɓantu o ittu juuɗe makko ɗen ɗiɗi taho ɗen ɗon attoto akkitugol leydi ndin on to maɗa noon si koppi ɗin kadi akkita leydi ndin wa inda gayrihim ka ɓeyaɗa ɗum ko imam malik kadi awzai ibnu hazm e woɓɓe goo ɓen ɗon yabda bi raf'i rukbatayhi qabla yadayhi hara juuɗo on ko yo fuɗɗorta o ɓantugol taho koppi makko ɗin taho ɗin ɗon o ɓanta ɗin on tuma noon so ɓanta juuɗe makko ɗen mana o itta koppi makko ɗin ka leydi i hoɓɓito ka leydi taw mo tuggi juuɗe ɗen noon so ɓanta noon so juuɗe ɗen akkita leydi ndi ɗum ɗo si tawi hadisaji ɗin selli e nooneji ɗin ɗiɗum haray neɗɗo no suɓina no heewi e mbaadiji dewe tawa nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no waɗi mbaadiji luutondirɗi waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo fiyo hoynange so tawi an ko ɓurma newanade
ndeya cippano sujudu o attirgol koppi ɗin tawa si watta juuɗe ɗen bisimilla sa tawi en ko ɓurma newanade ko wallingol juɗɗen taw noon si tugga koppi ɗin bisimilla ka immagol kadi so tawi ɗa wawi ittude juuɗe maɗe ha gani noon immira koppi ɗin labas sa tawi an ko ittugol koppi ɗin tawa noon turoɗon ha gani noon itta kadi juuɗe ɗen no newi fal amru fihi sa'a isna ashara hayatu sujud mbaadi sujudu o yustahabbu lisajidi an yura'iya fi sujudihi ma yati no yiɗana sujjowo on ma sujjuɗo on nde o aynata an yura'iya nde o wattanta yila o ayna e nder sujudu makko on ko ko woni arde ɗo yo sujjuɗo on yo watta yila ko ko wonde nge yewtude yeeso ɗo yo aynata ɗum ɗo moƴƴi o gollitira ɗum ɗon ana ɗum ɗum tamkinu anfihi wa jabhatihi wa yadayhi min al ard ko ñinnugol makkana ko ñiiɓingol kinal makko ngal e tiinde makko nden e juuɗe makko ɗen ɗiɗi ka leydi ɗiɗo fof noto leydi ndin simo sujji newe makko juɗɗe yo takko leydi ndin e kinal makko ngal e tiinde makko nden ɗum ɗo yo ñoƴƴu leydi ndin saban e koppi makko ɗin e kolli makko koyɗe ɗin kadi ma'a mujafatihima an jambayhi wondude e woɗɗidirgol juuɗe makko ɗen ɗiɗi becce makko ɗen ɗe juuɗe makko ɗiɗi saban si ɗe lappike ka newe ɗen lappike ka leydi wo taw hara e coɓɓuli juuɗe makko ɗin ɗo ha ɗum hara ɗum bakaki e becce makko ɗen fa an wa'il ibne hujrin ittama e oɗo kadi fayin o yanane wonde anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam lamma sajada ko woni fillare no yirndeɗa no juulira noon o wi ko o yii kon ɓaawo nelaaɗo o sujji wada'a jabhatahu bayna kaffayhi nelaaɗo wallini tiinde mum nden hakkunde newe makko ɗen ɗiɗi o sujji hakkunde newe ɗen o lappini newe ɗen haw gayni addi tiinde makko nden o waɗi lombi hakkunde ɗon wa jaafa an ibtayhi o woɗɗidiri gaayi lewñarkiji makko ɗin ibtayhi lewñarkiji makko ɗin ɗiɗi yani o nottidali juɗɗen ni o pottidiri ni rawahu abu daoud wa an abi humaydin sa'idi oɗo o filli anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam oɗo kadi no sifi sifa juuɗe nelaɗo o juutini kanko kadi o wi'i wonde nelaɗo sallllahu alih wa sallam tabiti kana o wonino ida sajada so sujji amkana o ñinnayi an fahu kinal makko ngal wa jabataw tine makko nde min al ardi ka leydi o ñoƴƴa wa naha o woƴƴidira yadayhi juuɗe makko ɗen an jambahi ga e becce makko ɗen wa wada'a kaffayhi o agga ma o wallina newe makko ɗen ɗiɗi haswa mankibayhi fewndu balaje makko ɗen newe ɗen fewndu balaje ɗen oɗa winane newe ɗen ko fewndu yeeso ngon wonno puisque o sujju hakkude newe ɗen ni oɗo wi fewndu balaje ɗen ni no ɓattodiri mbaade yiɗi noon tigi faala yo gel ɗinno ndi ɗino rawahu ibnu hudaymata ko filli hadis ko ibnu hudayma wa tirmidi wa qala hasanu sahih kanko tirmidi o wi hadis o ina moƴƴimo selli kono woni hadis o ina moƴƴimo selli ɗin mum ɗum ko kanko sujjuɗo o wattanta ila e mum kon nde mo sujji wadu lkaffayni hadwa al udunayni aw hadwa al mankibayni ko wallingol newe ɗen newe juɗɗen ɗiɗi fewndu noppi ɗin ɗiɗi ma ɗum fewndu balaje ɗen ɗiɗi wakadi warata hada wa dak o wi ɗum ɗo joli ene laaɗo ɗum ɗa kadi joli ene laaɗo no adnoyi ɗi hadisaji ɗo ɗiɗi wa jamaa badu lulamai bayna riwayatayn wo yoga e karama koɓɓe ɓe hawti hakkude ɗi fillaji ɗo ɗiɗi filla e wiiɗo o waɗi juuɗe makko ɗen fewndu noppi ɗin e filla e wiiɗo o waɗi juuɗe makko ɗen newe makko ɗen fewndu balaje makko ɗen ɓe wi bi an yaj'ala tarafay al ibhamayni wonde o watta lannoode kolli makko gori ɗin o waɗa ɗum ɗon haswa al udunayni fewndu noppi ɗin ɗiɗi wa rahatayhi newe makko ɗen ɗiɗi newe ɗen ga ɗum ɗo wona fewndu honto
haswa manki bayi fewndo balaje ɗen ɓe mana o yeɓɓani ɓeyto joni ɗum ɗo kolli gori ɗin ɗo wona fewndo noppi ɗin ɓe mana joni so tawi ko ɗinama juutɗodade ha si ɗi kolli ɗo woni fewndo noppi ɗin hara e newe ɗen ɗo ko fewndo balaje ɗen woɓɓe inni ko noon woni murano ɗo ko raɓɓiɗi ko si tawi neɗɗo waɗi fewndo ɗo ni no wawi goɗɗo goo hayno o inna ko ka fewndo noppi goɗɗo goo ina noon ko fewndo balaje keno ɓattodiri ɓay kadi ko heewi kon si tawi lah sallah sallam no julde nayi on tigi aɗa yurno waɗni ha ɓattomo yurno ni haray no distance no woodi seeɗa on distance ɗon no wawi joni oɗa kañum faama ɗe juuɗe ko ɗe fewndo noppi ɗin ɗe woni oɗa faama ɗe juuɗe ko fewndo balaje ɗen ɗe woni ko waɗi hakkude muɗum ɗum ɗo na ko woɗɗodiri ka hakkude balaje ɗen ɗo e noppi ɗin ɗum ɗo woɗɗodira e seeɗa tati on ko kanko sujjo mo wattantele e muɗum an yabsuta asabi'ahu madmumatan ko nde o fontata kolli makko ɗin bas fontugol o fonta ɗi mana taw ɗi tamaki madmumatan tawa ɗi hiɓɓodiri wigol ɗi fonti iɗi takkodiri nam ɗo fontagol ngol ko axe qabdu wona axe damme tawan damme ko tamidirgol kono ɗo oɗo fontugol fandagol ngol diddu muɗum ko qabdu tammugol ɗi ko manara ɗi fonti na yo waɗu goddere o wallinaka leydi koɗe kolli ɗi fonto o wi madmuma tan hara kolli ɗin kadi no bakkodiri na yo wanni temo sujja na yo fontini kolli ɗin ɗi lañcito ko tawara ɗi hiɓɓodiri kono noon hara ɗi fonti ɗi fewti qibla on o wi fa inda alhakimi wa ibne hibban ari e riwaya wonɗo ka mustadrak lilhakim e ka sahih ibne hibban anna nabiya sallllahu alih wa sallam kana ida raka'a wonde nelaɗo wonno so tawi o ruƴƴi nano nangi ka koppi farraja bayna asabi'ihi o lancitay hakkude kolli makko ɗin wa ida sajada so tawi o sujji damma asabi'ahu o hiɓɓinira kolli makko ɗin cheikh albani ini hadis oɗo riwaya himo selli si tawi mo nangude ka koppi ko ni o lancitirta ɗi o nanga koppi ɗin hara kolli ɗin lanciti jantino kadi ɓe dartome feƴƴi kono simo sujjude o hiɓɓidira ɗi ni fonta ɗi fewta qibla o lappa ɗi ka leydi nayi on e ko sujjuɗo o wattanta yila an yastaqbila bi atrafi asabi'ihi lqiblata ko nde o fewtinta hoore kolli makko ɗin qibla on fa inda albukhari ari ka sahih lbukhari min hadith abi humayd lsaidi hadith mo oɗo filli wonde anna nabiya sallllahu alayhi wa sallama wonde nelaɗo on kana o wonino ida sajadati o sujji wada'a yadayhi o wallinay juuɗe makko ɗen mana kolli makko ɗin newe juuɗe ɗen gayra muftarishihima hara noon ɓaɗum wada o wallinay yadayhi juuɗe makko ɗen gayra muftarishihima kono hara o lappaɗe iftirash hara ɓe falawal junngo ngon walaki ka leydi wala qabidahuma gayra muftarishihima wala qabidihima ɗon woni ko selli ko wonno ko المعطوف على المجرور مجرور hara o tamaɗe kadi bimana kolli ɗin hara o tamaɗi ni hara kadi juuɗe makko falawal juuɗe ɗen ɗo haaka soɓɓuno junngo ɗum ɗon mema leydi ndi ko newe juuɗe ɗen tun memata leydi ndi wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlayhi lqiblata o fewtina hoore kolli koyɗe makko ɗen o fewtina ɗe qibla o manan o darna ɗe ni o helta tawa hoore kolli ɗin no fewti qibla on wona yon tigi yiltutu koye ɗen ɗe wallina ɗe hara kolli gori ɗin kolli ɗin fof no fewti hirnage ko yo dar cikku ni kolli ɗin so
so cinqiniti haray hoore ko no fewti qibla on ka ko non o sujjirayno sallallahu alayhi wa sallam sappo e ɗiɗi on migdaru sujudi wa adkaruhu embere ko neɗɗo sujjata kon dumunne ko sujjata kon e jantore inde Allah ko on tigi jantoto kon fewno ko sujji ɗo yustahabbu no yiɗa an yaqula sajidu nde sujjuɗo on wi'ata hiina sujudihi fewno ko sujji ɗon o inna subhana rabbiyal a'la sena e wodani jeeɗo nan ɓurɗo towude on fa an uqbata bne amir ni juhani ittama e oɗo gala o maaki lamma nazalat saanga kippino o aya ɗo sabbih isma rabbika al a'la subbin hina inde jeeɗo ma ɓurɗo towude on qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on maaki ij'aluha fi sujudikum waɗe o aya ɗo ka sujudu moɗon rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wal hakim wa sanaduhu jayyid lakin da'afahu shaykh al albani shaykh albani inni oɗo o sella taban no wawi ko nelaɗo wi ko waɗemo ka sujudu moɗon kono noon amma wonde sujjuɗo on wowlay ɗum ɗon nelaɗo no maaki aɗo ɗum ka sujudu ɗum kan no selli kono o lafduɗo o cheikhul albani rahimahullah o wi ɗum ɗo sella fi kala hakimu nay saburi ma oɗo muallif ɗo o inni tugoto nangino moƴƴi wa an hudayfata itama hudayfata bnu yaman anna nabiya sallllahu alih wa sallam kana yaqulu fi sujudihi wo tabiti wonde nelaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam ma kano ka sujudu makko subhana rabbiya al a'la rawahu ahmad wa muslim wa ashabu sunan oɗon wi ken ɓe muslimu tawama e muɗum yo maganaka sujudu makko ngol konngol ɗo wa qala tirmidiyu hasanu sahih tirmidi wi o hadis ɗo no moƴƴi no selli kallet ɓay muslimu fillike mo wa yambagi no haani no foddi alla yanqusa tasbihu aw alla yunqasa tasbihu fi rruku'i wa sujudi an thalath tasbihati أو ألا ينقص المصلي التسبيح في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات نهاني هرجولهم ودويتالي كسبه نقول كركوع مكو ما كسجود مكو هرجولتالي لا بتاتي سبه نالتاتي يعني سبحان ربي العظيم كركوع نموء هرا ومن كنالتاتي كسجود سبحان ربي الأعلى وهرا ومن كنالتاتي قال الترمذي ماكي يعني ودو قول تاتي هايتو والعمل على هذا قول لدن كو هور دون وني عند اهل العلم كيم be gandalbe ko do be gollitirayno yastahibuna hibayinu alla yanqusa ar-rajulu wata gorko on duytu mata neddo on duytu fi ruku'i ka ruku makko was sujudi ka sujudu makko an 3 tasbihatin gay submihina al-tat intaha hala tirmidhi kan ko do hatte wa amma adna ma yujzi'u wani do ko ɓuri moƴƴude kon premier qualité on dernier qualité on ɗum woni aqallu ma yujzi'u ko ɓuri fanɗude kon ko yonata kon ka sobbihinagol ka ruku e ka sujudu fal jumhuru ɓurɓe ɗurde ɓe karma koɓɓe ɓe wi'i ala anna aqalla ma yujzi'u wonde ko ɓuri fande ko yonata kon fi ruku e ka ruku wa sujudi ka sujudu qadru tasbihatin wahidatin ko embere subbihinandu woto pet ko on wiyete neɗɗo ngo sujji ma waɗi ruku ko si o ñiiɗi ka o turi ɗon beru ko wiyete subhana rabbiyal azim nde wotere pet ka sujudu kadi o tuggitine makko nden wonde ka o tuggitine makko nden heeɓi o ɓantagol tawi no wawi wiyeɗo subhana rabbiyal a'la haray ko wiyete o heeɓi ko minimum o ko ɓuri fandude ko yani awailu kalimat ko ɓuri fandude kon ko wiyete sujudu kon o heeɓi kono noon ko ɓuri moƴƴude kon oɗa wi ko ɗum ɗa ko ɓura yiɗede kon laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal wagat tagaddama wonɗi attike oɗo cheikh albani waɗi mo istidrak ɗo yani istihbab yiɗe gongol yarli ko subbe hinali ɗin ɗi nayi ɗi tati kano ɓuri la allah cheikh albani no jogi konngol en aroya yeeso wagat tagaddama goɗɗi ardike
ɓaawo feƴƴi anna tuma'aninata wonde hiɓidagol ngol deeƴitugol ngol hiya al fardu ko ɗum ɗon woni farilla wa hiya ko wiyete deeƴugol ngol ɗon muqaddaratu no eɓɓira bi miqdar tasbihatin embere subbihinango woto wa amma kamalu tasbihi amma timmugol subbihinagol ngol faqaddarahu ba'du al ulama'i yoga e karama koɓɓen ɓe eɓɓi ɗum ɗon bi ashri tasbihatin subbihinali sappo subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la bi sappo ɓeyni ko ɗo ɓuri timmude ka sujudu ka ruku kadi subhana rabbiyal azim laabi sappo ɗo ɓeyni ko ɗo ɓuri timmude li hadith sa'id ibne jubayr an anas sabu hadith moɗo filli'ti anas qala anas wi'i ma ra'aytu ahadan mi yi'ali hay gooto ashbaha ɓurɗo nandude salatan julde bi rasulillahi enelaaɗo allah sallllahu alih wa sallam min hada al gulami hewti kumpay kum ɗo o wi'i kanko anas mi yi'aali hay gooto nanduɗo e julde nelaaɗo hewti kumpay kum ɗo yani ko faandi ɗon kumpay kum omar abdul aziz ko oɗo al khalifa arrachid omar ibne abdul aziz o wi'i fa hasarna min eɓɓi fi ruku'i ka ruku makko min eɓɓi turagol makko ngol min tawi ko beru ko turi kon koko jangete ashra tasbihatin subhinali sappo wa fi sujudi min eɓɓi kadi sujudi makko ko juuti kon ko tawi ko jangete ɗon ko ashra tasbihatin ko subhinali sappo rawahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i bi isnadin jayyid qala shawkani imam shawkani wa maki qila wi'ama fihi hujjatun liman qala wono ɗon dalil wonande wi'uɗo inna kamala tasbih wonde ɓuri ko woni timmingol subbihinagol ngol ashru tasbihatin ko subbihinali sappo o wi kono wal asah ko ɓuri sellude kon annal mufrad wonde weddiɗo kañum tun no juula kañum tun nawo almami wona o ɓaawo ɓaawojo yazidu himo ɓeyda fi tasbih e subbihinagol ngol ma arada ko faalawo wa kullama zadat no o ɓeydiri wo kana awla wonay ko noon ɓuri handude na wigo ko sappo tun so waɗi sappo e joyi noogay capantati wono o ɓeydiri wo ko noon ɓuri moƴƴirde waɗa hadisu assahihatu hadisaji selluɗo ɗin fi tatwilihi e juutingol mo kanko naɗo sallllahu alayhi wa sallama sujudu on natiqatum bi hada no wowli ɗum ɗo wonde juulowo kañum tum feere no o juutiniri sujudu on o ɗuɗɗiniri subbinaɗi ɗin wo ko noon ɓuri moƴƴirde kono laaɗo juutinani o kon ɗum no holli ɗum kono tindiri ɗum no wowli ɗum wona sappo tun o hattenen ɗum wa kada al imamu ko noon kadi ɗo ko wiya ko neɗɗo juulowo kañum tum feere o wi wa kada al imamu ko noon kadi almami on ida kana al mu'tammuna si tawi almaɓe ɓen yentinoɓe ɓen la yata'azzawna ɓe tampata ɓe lorrata ko bittatwil fi juutingo sujudu on e ruku on kadi haray ko ɓuri moƴƴandemo ko yo ɓeydu e hoore sappo on no o ɓeydiri o ko noon ɓuri moƴƴirde ko noon baraji mo ɗuuɗirde kono noon ko charte yo taw hara wonɓe ɓaawo ɓen ɓe lorrota ko juutiri ruku on kon ko juuti sujudu on kon intaha ko ɗo haala imamu shawkani kan hatti wa qala ibnu abdilbar oɗo karamakojo o maaki yambagi no hanani li kulli imami wonande kala almami an yukhaffifa nde ɗo foygintineta taw juuti han kala almami taw ndaaru won ɓaawo ɓen ko ɓe heccuɗuɓe ma ɓe ala haaju fewno ɗon ma goɗɗum goo no waawi goɗɗum yanta o wi ko ɓuri moƴƴande almami ko yo foygintinnu li amrihi sallllahu alayhi wa sallam sabu maako nelaaɗo on nelaaɗo no yamiri wonde mo almike yo foygintinnu wa in alima quwwata man khalfahu hayto o anndi doole wonɓe ɓaawa makko ɓen hayto mo anndi ɓe jogii doole ɓe jogii courage e muɗum ko sukaaɓe ko selluɓe hayto mo anndi ɗum o yi fa innahu no kanko la yadri o annda ma yahdisu lahum ko heyɗata e maɓɓe min haalitigi modde fiji yantoji heyɗoji o annda no waawi jooni hara on tigi feelo ko fuɗɗo julde nden himo selli e nder julde nden o nawna no waawi feelo ko fuɗɗo julde nden o miijaaki hay huunde probléme o yanaali kono
e nder julde nden goɗɗum yanta o andita probléme mo haani traité kisan o wiita on tigi juuti ndey wa shughlin aridin ma ko hilnete ko yantata ko taƴitata ko faloto wa haajatin ma haaju wa hadatin e tayre wa gayri dalika ko wonaa ɗum sono waawi on tigi fuɗɗoto juulugol hari reedu makko alaa e aatude o faalaka yawgol e hurgo o faalaka yaade ɓaawa hoggo kono e nder julde nden so fuɗɗike ɗon tun almami juutno tun fof mo heɓa haaju noon e tayre bonnugol salligi makko almami noon no ruƴƴi ɗon tun no wiya subhana rabbi al ala subhana rabbi al ala ɓeno mo miijo tun satalde nden taw ko o salminta ɓe ɓay won tigi annda ko yantata taw o juutin haa wa qala ibnu mubarak oɗo abdoullah ibnu mubarak o maaki ustahibba lil imami no yiɗana almami on an yusabbiha 5 tasbihati nde o subbihinoto subbinaali joyi tum likay yudrika man halfahu 3 tasbihatin fii wonɓe ɓaawa makko ɓen kamɓe yo ɓe heɓu subbinaali 3 ani so raɓɓinini kadi ɓay wonde kanko ko tuma o feƴƴini o feƴƴi o si ɓaawa ɓe jokkita yo waɗo jowi fii kamɓe kanko fanɗi o ɓe heɓa 3 o ino yiɗa والمستحب كويلاكم أن لا يقتصر المصلي على التسبيح وعلى التسبيحات نام نويرنا جولو وتا رب إنه يسبنا غنغول توم نويرنا جولو تاو حتى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كروكو يوبين غو ريدي دو اجي جانغو دين كو فدي كو kono ka sujudu kadi taw hattu subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la hatta don dum bal yobeydu bal ajju yazidu alayhi ubayda ma sha'a ko yidi ko min addu'a morde du'aji fa fil hadith sahih ali hadith selludo anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa an min sallallahu alayhi wa sallam qala umaki aqrab ma yakunu ahadukum min rabbih ko ɓuri ɓattade ko goɗɗo e mon wonata hakkunde mum e jeeɗo ɗum on wa huwa sajidun ko fewndo kawa sujji ɗon ko tawa kanko e mo sujji ko ɗon o ɓuri ɓattade jeyɗom fa aksiru fihi min addu'a hebbine ɗon du'agol toragol Allah wa qala o ma kanko lar sallallahu alaihi wasallam kadi fayi ala inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan hey ala hey min mi haɗama janngugol alqur'ana miɗo waɗi ruku miɗo turi ma miɗo suji mi haɗama ɗum fa amma ruku on so on turike fa azimu fihi rabba mawnineɗon jeyɗo on mawnine jeyɗo on wa amma sujudu amma ka sujudu fajtahidu fi du'a'i wakkile ka toragol ka du'agol wakkile ijtihad tinnagol tinne du'agol ngol fagaminu no tanjina no foddi no haani an yustajaba lakum nde jaabete ɗon du'a ma ngon nde Allah jaɓata ɓay ko ɗon ɓurɗo ɓattade Allah ka on tigi tori Allah fewno ka ɓuri ɓattade Allah ɗon no tanjina no jorta ka Allah jaɓanimo rawahu ahmad wa muslim wa qad ja'at ahadithu kathiratun fi dhalika o wi gonɗi hadisaji ɗuɗɗi ari ɗum ɗo fi ko tindinta wonde no yiɗa sujjuɗo on ka o janga du'aji goɗɗi go o watta e hoore subhana rabbiyal a'la on o wi nadkuruha fima yali en jantro ɗin ɗon ko arta ɗo ko ara nun ɗum an ali radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana idha sajada yaqul itama ali wonde na sallallahu alaihi wasallam so sujjino o ma kayno allahumma laka sajadtu allah ko ammi sujjani wa bika amantu ko ammi gomɗini wa laka aslamtu ko ammi jebbilani sajada wajhi yeeso angol sujjani lilladi halaqahu on taguɗo ngo fa sawwarahu o mbaadini ngo fa ahsana suwarahu o moƴƴini mbaadi maggo o fa shaqqa sam'ahu o seeki nanɗe yeeso ngon wa basarahu e giiɗe yeeso ngon fa tabaraka llahu allah jarama ahsana alkhaliqina ɓurɗo moƴƴude e tagoɓe روى أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما
يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد إتام عبد الله بن عباس هم صفه جلد الله صلى الله عليه وسلم كوالو جولو الجمة تهجد وجول الجمة هردانك قال أوي كان ابن عباس ثم خرج إلى الصلاة رفتنا يلتيه كجلد فصلى أجولي وجعل أفؤي يقولهم وإن في صلاتك جلد مكة أو في سجوده ما كسجود مكة كوكانكو يجيتي كوكان جلد أوي كاكو كسجود أوي وماكي اللهم اجعل في قلبي نورا ألا ودك بين أندين جلبيني النورا وفي سمعي نورا ولا كريك نندين جلبيني النورا وفي بصري نورا ولا كجيد أنكدي النورا وعن يميني نورا ولا سنغو نيام أنغون النورا وعن يساري نورا ولا كسنغو أننو النورا وأمامي نورا ولا يسو أن النورا وخلفي نورا ولا باو أنكدي النورا وفوقي نورا ولا سنغو دو أن النورا وتحت نورا ولا سنغو لي أن النورا واجعلني نورا ودن النورا ودن كم جلبو قال شعبة أو قال شعبة ما هركوا اجعل لي نورا ودنا جلبين ودن جلبين ودنا جلبين ستسرك إما واجعلني ودا من تيجي مفط النورا كم النورا ما دو واجعل لي نورا ودنا مي جلبين رواه مسلم وأحمد وغيرهم قال النووي إمام النووي وماكي قال العلماء وند كرمكم بوي في فرق الأولو حديث نلا توريك الله جلب ولا مجلب بيني كند دفو بيبي كون نوني كفاندا دو وي سأل النور نلا توريك النور جلبيني في جميع أعضائه دندنا ترما كودن فوق وجهاته اتند ما كودن فو وي من وجهاته وي kono jogi ɗon jihadi cende ɗen ɓay joni aada tere makko ɗen o wi ɓernde ɗen e nanɗe ɗen e giiɗe ɗen ɗum ɗo o wi waɗen ɗum ɗo woni tere ɗen cende ɗen ka ñaamo e ka nano yeeso ɓaawo dow ley joni noon wigol tere ɗen fof o wi waɗa mi fof jalben mi fof o wi ɗo wal muradu ko faanda ɗo bayanul haqqi ko ɓangingol goonga wal hidayati e peewal ilayhi faade makkanko Allah sallllahu alayhi wa sallam mana ko nelaaɗo lattori Allah ɗo ko yo Allah ɓanginanmo peewal ngal e cenɗe ɗen fof ko ɗum woni ko faanda annora ɗum فسأل النور أطري جلب إن النور في جميع أعضائه دندنانغال ترمكو وجسمه باندو مكو دا اون ديونون وتصرفاتي افلتا مكو فو وتقلباتي ويلتا مكو فو وحالتي الحال مكو فو وجملتي دندنانغال مكو في جهاته الست كنت مكو جيغو كنت جيغو ko ñaamo nano yeeso ɓaawo woni jelu nayi dow ley ceeno ɗen jeego o wi hatta la yaziga shey'un minha anhu haa tawa woñaaki zaga ko woñagol ko selugol har hay huunde e tere makko ɗen woñaaki anhu gaayi goonga kan alhaqu faanda ɗo anhu ko yitti koye goonga yo Allah ɓanginanmo goonga kan honto woni yo no ɗe tere makko ɗen fof e ko o watta kon e ko o accata kon fof yo taw hara hay huunde ɗum ɗon selaali ka goonga woniri toon ɗum woni ko o wi karama koɓe wi ko ɗum ɗo wasi nelaaɗo tori Allah yo Allah waɗanmo jalbendi annora ɗiɗo fof ko waɗi on annditi neɗɗo yaade ka jalbendi ala no waawi ka o woopiti laawol jooni si Allah jalbinanimo ɗi cende ɗo fof o jalbinanimo ka ñaama siko ɗon o yaari o yiya e goonga o jalbinanimo ka nano siko ɗon o yaari ko goonga woni yiide o jalbinanimo yeeso makko siko yeeso o yaari ko goonga o jalbinanimo ɓaawo makko so yiltor ɓaawo haray ko jalbeede siko dow siko ley
ɗum ɗo ko faanda koye Allah hollumo goonga kan o tabitina mo goonga kan e peewal ngal e nokkel ɗi fof e Allah haaliji ɗi fof e cendo ɗen fof وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في مضجعه عائشة يندق أحتك الله صلى الله عليه وسلم كمبالدي مكو كأوالتو مضجع ككونتي والتو أحتي مكمبالدي مكو فلمسته بيدها أمامي لا بتني أمامي رمضان جونغو مكو فوقعت عليه جونغو مكو يعني إن لا وهو ساجد تلا نسجي o ɗaɓɓitini ha tun jungo makko yano ene ɗaɗa tawi jakalla no sujji wa huwa yaqul tawi lano maga ka sujudu makko ɗon rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha rawahu ahmad tawi lano maga wo Allah okku wonki ankin kulol makki Allah waɗu wonki ankin harake huuli Allah laɓɓinki ko an ɓuri moƴƴude laɓɓinowo ki ko an jeyki ko an heedi e makki imam ahmad o maaki imamul albani o maaki oɗo hadis wonugol ɗum ɗo ko laɗo maaki ɗum ɗo koye sujuudu sella amma tabbatugol wonde la sa sallam du'rayno ɗum e du'aji muɗum harnaka o sujji ɗon nam no selli ken ɗon ɗon eno selli ken ɗon imam muslim no filli on ɗon hadis wonde la sa sallam no janggayno e nder du'aji makko ɗo dow al adiyal mutlaga o janggayno ɗum ɗo kono wonde si mo sujji mo jangga ɗum ɗo o riwaya wonde kaw sujji ɗo mo janggano ɗum ɗo cheikh albani wi on ɗon riwaya wona o selluɗo وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم ابو هريره وند صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود ما كان كسجود مكه اللهم اغفر لي ذنبي كله الله يا فلان بكاتو جاندي فوب ماجي ديده سيودي بكاتو جدي وجله ان جاندي بكاتو جدي بكاتو جي سيودي يا فلان بكاتو جاندي يا فلان واوله بكاتو جدي ماتي ود دين كدي يا فلان واخره دين سكت ود كدي يا فلان وعلانيته بكاتو جفين يافدي وسره بكاتو جسود لكريا فلان رواه مسلم وابو داود والحاكم كتاي الله يافي دون فوكون لوتي على ياندك ara ala ko lutti andaka Allah yaafo en ɗiɗo fof majji وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة عائشة ما كان يندقو مي هاتي كان لا يما go فلمسته ميمو يمو في المسجد كجولير أو فلمسته أو فلتمسته فلمسته ميمو في المسجد كجولير فإذا هو ساجد تيه مسجي وقدماه تبمكو ديدي منصوبتان تيكي دري وهو يقول ماك كوسجد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وأصحاب السنن اللهم الله إني أعوذ بأن ممي مولو برضاك ولا يمات من سخطك أي مدى تكرم ميدو تورو يا دندران تكرم أن سبو ولا يمات وأعوذ مولو بمعافاتك dandugol mango yaafuye ma on jamma on ɓuttuma on min uqubati kay mode lette maɗe wa audu bika miɗo moolora minka miɗo moolore an minka e ma miɗo toroma an ya dandanma ma dandan lette maɗe la uhsi thana'an alayka mi wawata limude mantore wonde e hoore ma nde ko hanɗa mantede kom mi wawata andude ɗum ko ha wajiru ko ha honto fodduɗa e mantede kam heɓi ware no ɓuri ɗum anta kama asnayta ala nafsika an wono mantiɗa hoore ma noon sabu an ko Allah manti hoore mum kon no ɓuri ko jeyaɗum makko ɓone mantudema kon ka sikki ala e muɗum ko ɗum waɗi goɗɗo o anda haaka mantore Allah nden haaka Allah hana mantede ɗon haaka o hana jarnal ɗon a anda o wi hadi to ko filimo ko imam muslim kañum ashabu sunan
وعنها إتمنكم عائشة أنها فقدته صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وند يندغو كدي كان عائشة وحتى مو جمارغو فظنت كان عائشة أسكي أنه كان لا ذهب وياه إلى بعض نسائه وياه كتونا إمكوغو ودابي يال تقول هي أجل ياه كتينا إمكوبه ومن فتحسسته miso inimo tahassasa ko ɗaɓɓutugol ɗaɓɓitirgol doyi ɗo ita his so'irɗe ɗaɓɓitirgol doyi no wawi ko lumnagol no wawi hara ko ɗaɓɓitirgol memugol no wawi hara ko heɗagol no wawi hara ko yurnagol ɗum fof won tahassus mi ɗaɓɓitimo fa ida huwa raki'un tawi wo jaktayo himo ruƴƴi aw sajidu mahara mo sujji ko raawi on jiɓi ko honno e muɗum aicha mako noon yaɓunimo maka ka sujudu makko ɗon subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa ant sena e wodanima an yettore nden kadi ko an jeyi ala reweteɗo so wona an tawi kanko ko ɗum ɗo makiri mo jokki ɗum ɗo fa galati aicha maki bi abi anta wa ummi mi sottitirima yumma an e ɓen an inni la fi sha'nin min miɗo e hunde goo wa anta la fi sha'nin akhar an hiɗa e hunde wonde goo min miɗo mapi ga fi sinira yagal ko on to wonɗa ko ɗum jokkuɗa ko ka hombo yaaɗa miɗo jokki ɗum an hiɗa mapiɗi no Allah yaafore ila rewde jeeɗo ma to min miɗo to an ida to luutodiri rawahu ahmad wa muslim wa nasai wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sajid la ma kanu haray mo sujji o maka allah maghfir li khati'ati wa jahli alla ya folam bakkatu ji andinge majjere ande la no majji naam mo irti joni wonde o anda piji ɗin fof naam no woodi ko anda ɗo jahal no fira angal andugol hunde no fira andugol ko boni kadi waɗa ko boni ko ɗum ko jahal wiyete on tigi no andigo ñawore nden no anduno no harmi on tigi si waɗi wiye ko jahal mana hay si tawi o majjaka ñawore nde kono himo majja awa lette e rewoje hoore makko ɗen wa israfi e feƴƴintinnugol lam fi amri e fiyake an komi ɓurtini kon e fiijandi wa ma anta alam bihi minni e konko tawta a yiɗa ɓurimi andude ɗa andi ɗum ɓurimi komi woni wadde kon e faljireji allah mahfir li jiddi allah yaafolan soobe an komi waɗiri soobe mi waɗiri bakkatu ko e hoore soobe wa hasli ma komi waɗiri bakkatu e hoore samakal fiñdaran ɗum soobe an e samakal an on fof ko yaafo wa hatayi e faljere an nden wa amdi e tembete an on wa kullu dalika indi ɗum noon fof no ko anndo ɗum fof miɗo wondemo no woodi piiji goɗɗi goo boneeji ɗi mi watta tawa komi waɗiri koye hoore soobe goɗɗi goo koye samakala mi waɗi goɗɗi goo koye faljere mi waɗiri goɗɗi goo ko tembete ɓaɗa ko ɗum ɗo neɗɗo waɗata ɗon golle neɗɗon fof ko naatiɗo imma o waɗira tembete ma o waɗira faljere ma o waɗira soobe ma waɗira samakala o wi allah mahfir li ma gaddamta wa ma akhartu allah yaafolan komi ardini kon e faljireji e komi sakkintini kon e faljireji wa ma asrartu wa ma alantu e ko tawata mi suuɗi mi waɗiri faljireji e hoore gunndo e komi waɗiri e hoore peeñal anta ilahi la ilaha illa anta an woni allahjo an o reweteɗo langon ala allahjo reweteɗo e hoore gonga so wona an cheikh albani o maaki o ɗum ɗo kadi wiigol ɗum ɗo koka sujuudu o waɗano ɗum wona ko felle himo waɗa ɗum ɗum du'a e du'aji hunnude o wi kon no ɓeydi ɗon anta almuqaddimu wa anta almuakhir anta almuqaddimu wa anta almuakhir la ilaha illa anta sappo e nayi on la halas توقفنا هنا إذن sujjuɗo on no moƴƴi ɗiɗo fof ɗi fof ɗi wela malitade ɗi wela hunjade
kono yonti ndaar ɗo ɓurɗora ɓurde o hunjo so wi subhana rabbiyal ala laabi tati ma laabi joyi ma laabi jeɗɗi ma laabi jeenayi ma laabi ko heɓi o watta noon on du'a ɗo ɗiɗo du'aji mo Allah jaɓani ɗiɗo aray kanko o mari torki Allah yo Allah o jaɓani du'aji ɗin fof Allah waɗe ngara julde men nden hara ko sifa julde nabbi sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina amin ƴeytugol zakka ha lebbinayi feƴƴi ka wonoytugol ɗon ñawre makko nden ko neɗɗo weltodiɗo farliɗo ɗum e hoore o annda ko ndemayde jotam nden no waɗɗimo yo ittu fewndo ka o ɗumanni ɗon fii feƴƴiti fukkoraari fii ɗum yo ittu o itta embere fewndo ka fewndino ɗon ber mbuɗi ko marno kon fewndo ɗon totalisa joni aɗa lebbinayi halla marno million ha sabakari ɗin ɗon zak ɗiɗo fof majji ɗin ɗon total ko marno kon nden ñande aɗa lebbinayi fewno ko hewtono ɗon kaw duwano ittugol ɗon o divisa ɗum ɗon par 40 ko yalti ɗon kon ko ɗum o duwa ittuɗo o itta ɗum o jonna miskimen o itta ɗum e dande makko o anda mbaɗi nde arata neɗɗo wota sata waɗugol ko moƴƴi sen daari hannde wona mayrere noon en tawayi neɗɗo fof no foti watta leyla o hawjade waɗugol ko moƴƴi ko goɗo lambi wo julde wallu ha ko leero hombo ha leero hombo ɓodde 8 heures ha selen 11 heures 30 ɗon fof ko julde wallu ha sella ka juuleɗo ban fayde ha midi no wawi juulede o woɓɓe ɓe jogii markas tahfise l qur'an ka qur'ana hunjete ka takko juulirde maɓɓe ɗon wokono almami on jaɓata fayɓe naata ka juulirde sino sella joni kaɓe juula ka markas maɓɓe ɗon ka takko juulirde hara ɓe juulade kade juulde ɓayi almami on jaɓata fayɓe naata ɗo e kanko jannginowo o ma hellifaɓe on ɓe toon ɓe tawata almami on jaɓa ɓen ɗon naata kala sili almami on dowaka harde ɓe naata ka juulirde kono ɓay mo ɓeɓero alluwal mum ngal joni ɓe almami on jaɓata naata ɓen kanko jannginowo on e taalibaɓe ñanɗo ɓen kamɓe ɓe naata ka juulirde ɓe ndaara goɗɗo goo e fayɓe ɓen on ɗon almo kamɓe fayɓe ɓen ɓe juula yaasi kono kamɓe ɓe tawata ko hellifaɓe ɓen wona ɓe juulude yaasi ɓe aɓe juula ka juulirde ɓe juulda e julɓe ɓen o ko goɗɗo emo jombi sonnaɓe nayo joni noon sonnajo goo muti ɓe annda ka woni fof ɓe yiyaali mum ɓe nanaali fi makko ɓe annda no wuuri ɓe annda mayimo wosino sella ka o jomba goɗɗo goo lonto on ɗon sellata ɗo e felliteede wonde o maayi ma ɗimo hawdi yo accitum sella ka o accita simo faala o wiya o acciti tati ay mo hawdi o faala tigi on ko no nandi ko ɓiññinooɗo banta nan o ɓe lanndi mo saƴƴi boobo so tawi bonnay salligi bonnata salligi yani mo salligi ke memi soɓe ɓuri selde kon ɓuri karama fof ɓe kon ɗum bonnata salligi kon tigi memi soɓe kon bonnata salligi yo lootu ka soɓen woni ɗon so salligi ko tippoyi e soɓe yo lootu koyɗe makko ɗen tun ka soɓen woni ɗon salligi ko soɓe yani ka conci makko yo lootu batte soɓe o salligi ke o wundi ke bobo ɗum bobo lewni e makko yo lootu batte lewni ɗum salligi ke o saƴƴi bobo ɗum bonnata salligi allahumma sina hara o saƴƴu bobo on o heɓi dakamɓe ko memi awra bobo on ko siki hara ko ɗum ɗon ko hunde feerere ma ko ɓe landi omo jibinanama bobo telen 2 heures du matin bobo on ko jibina ko telen 2 heures du matin haray ko ñallal hongal o ƴettata ko ñallal arowal ngal wiyete goo wano ɗo ni o jemma ɗo si goɗɗo jibinama ɓorte ka futoro heewuno ɗo haa janngo jibinaɗo ɗo ko kontante e go'o makko koye juma ko wiyete ko laylatul juma ko jemma juma ani jemma on ko ñallal arowal ngal je jemma on wona ñallal ngal nangue mute mum ngal tawi ko ɗum ɗo wonno landere hoɓɓene toɓi duwa laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal